moja dvojica djedova su osnovala to. Kako mislite da ja napustim nešto što sam ja? Pa to je još gore. Sad, evo ja sad neću biti gradonačelnik. Sad mi babu napadaš. Vidi ovo, pa su kako osnivači SDA, pa i Alija i moji dede osnivači SDA. Dvojica skaka, jedan... Imam veće dionice u Stranci demokratske akcije. Imaš? Nemam. Imaš veće dionice? Ma ne postoji to. A nastavi dalje. Naša ideja živi Senat Dunama, mi nosimo tu ideju. To je ideja multietnične Bosne i Hercegovine, to je ideja slobodne države. Oni su robijali po zatvorima zato što su razmišljali drugačije nego neki sistemi. To se nikad više neće vratiti u ovaj... Nikad se više neće vratiti u ovaj grad i ovu državu. Ja ću to braniti. Ja sam to branio. Ko se neće vratiti? Kako? Pa ta njihova luđačka ideologija da ne smijemo vi i ja razmišljati drugačije. Čija njihova? Pa ta komunistička ideologija, bolesna ideologija. Ko tu ideologiju zastupa? Pa ima ih par tu po gradu koji smatraju da mi ne smijemo razmišljati kao slobodni ljudi. Muslimani? Pa ne znam sad imen, pa naravno. Neki komunisti, neki muslimanima? Neki komunisti su puno gori nego neki nebošnjaci. Bošnjaci komunisti kad se ufate tog luđačkog ideje... A i nebošnjaci ne valjaju? Ne. Bošnjaci kad se ufate luđačkog komunizma, oni su pravo veliki problem jer oni pokušavaju da nam zabrane da mi razmišljamo na slobodan način. A bošnjaci komunisti? Da. Pa ne znam ih sad, nebitno su potpunosti.